أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimuon. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Supudi narkwallah asumiyadin ko mga langit gusto lupa gumiyadin ko mga lilibutang gusto sindo. Oriana ya nasirana miya mangungkir na sukad na niran na primbang niran. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Skanian sumiyadin rekanupuun salipaw. Oriana na dinyang kaiyan swadil. Naso adil na miya pentusir kanian. Oriana ya naskano nasisang kakano. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Guskan yan so Allah apato tapsimbaan si ko mga langit gusto lupa. Katawan yan so isasol niyo gusto ipapayagyo. Gu katawan yan so giinyong galabakan. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Nada apakat taling umakira na ayat apad ko mga ayat ukad na nirana bayran utulita talikudi. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Nasabnar apya kambu kegiran subnar ko kaya pa kauman yang kiran. Napakat taling umakiran din sumanga tutulan ko pia magumpatiran skanya na siksa. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Bayran dumay layam madakala binina sami kumyaw na anira na pagtaw. Api aki kepaara mikiran kulupa suda amir kanupaki kepaaran. Gubiutawan na mikiran seorang na marges. Gubielo yami mga lawasay gapapamangundas ko kababaaniran. Na binina sami siran sabab ko mga dusairan. Gumiyadeng kami ko urianiran sa pagtawa mga salakaw. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Naupama katiurong na namis kasa kitab matatagu sa karatas. Guiranon miniskus sumanga limayran. Napteroon dun sirana de pamaratiaya. Ada salakaw saya urwar sa salamang kaamapayag. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Napitero iran. Inuda pakaturunis kanian sa malaikat. Nautumyurong kami sa malaikat na minitaman dun sukeswa. Urian niya nadikiran maptitaalik. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Naupama kabalo yami susugu malaikat. Na matatang kada kabalo yami skanya na mama. Na mataan na ba misirandun kerimbuti sa lagi dukaririmbuti kiran. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Nasabensab na raad na piya magumpat ang mga sugu kumiyaw na anaka. Nakiyatangkalan sa sira na miya magrekirano piya magumpatira na siksa. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terwang ka, andala kau kanukulupa,
Naguniu pagilay laya u anto na imyam betaduki akhiran kumya manapelis ku benar. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Terwangka antawa ikirip kungane nasisi ku mga langit agusulupa. Terwangka arkwalla tiang kediang ko ginawan yan suka pangalimu pelimudeng kanunian dan kualungan kiama ada sang kaamada dalamun susirana liugiran sumanga ginawairan nasirani dikipa para tiaya. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Narkian sungane na miyaka kadin ko gagawa agusu daw gus kanian supupukkan gamatao. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Terwangka beadna salakaw kuwala ake kuwa panariga na mimbees kumanga langit agus sulupa askan yan ipepegeper na di mapegeper. Terwangka amataan nasakan na ini segura kena kabelo ya kena pagenaya tawa mimbayuran tang kuwala nading kaden belo ya aginawang kaaped kumanga pananakuto. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Terwangka amataan nasakan na ikelka kanamay kasangkaang kusukad ng kuso siksa kwalungan na lebih mala. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Sadun sapa kalides nero sa alungan uto na sabnara ini kalimus kanyan wallah kagiutuman sudah mapayag. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Nausugati ka wallah samurala na de pekapukaso narwar kanyan nausugati kanyan sa mapia nas kanyan si ikulang wantama nag-usian. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Gus kanyan supu kagege ama kau umbaw ko mga urip niyan gus kanyan sumaw ngang nakait. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Terwangka ya Muhammad anto na asyay imala asaksi. Terwangka aswalla asaksi rakan agusi erkano gu inilah humra kanang ka iya Quran ka anak nerkano ya mi pamakai ikhtiara gusadin saraw tanian. Bemataan as kanunap seksiani wa mataan adna peduala amanga Tuhan as salakaw. Terwangka adikup seksian. Terwangka amataan as kaniyang bui Tuhan na isa-isa. Gumataan sa kana ang iyasa ko ipupenak ko tuniyo. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا
أنفسهم فهم لا يؤمنون. Nasusira na ini bagi mikiran su kitab na makikilala iran su Muhammad. Lagi du kakikilala airan ku mga watairan. Suliugiran sa mga ginawairan. Nasira ni dikipa paratiyaya. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Nabeed na tawa lawa na salimbu tadi su tawa inang kubiyan swalla sa kabukag. Udi na piyakam bukagyan su mga ayat yan. Mata anaya adi pekadeeg su mga salimbut. ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Nasi ikwalunga na kalimuda mikiran langon. Orianiya na terunami kusira na miyamana kuto. Aanda su ini pamana kuto niyo asiran naskano ay tataguniyo. Ang mga sakutwa wallah. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Orian na yan ada amabeloy rasuniran arwar sa katirwairan. Sa ibet ko Allah akad na nami. Kakna aba kami mga pananakuto. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Pamimikiran ang kawan demanaya ikapaka pembukagairan ko mga ginawairan. Gumaylaing kakiran su ini pangang kubiran ko Allah. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Naad na pedukira na pupumakinagng kanian. Na tiyago nami sa mga pusuiran sa mga pilas. Kaaniran uto di kesabut. Gutiyago nami sa mga tangilairan sa kabengal. Na apya mailairan sulangwan utanda. Na diran uto para tiyayaan. Taman sa igira amya kau masiran raka. Na pupumawalang kairan. Gitero no sirana de pamaratiyaya. Ada salakaw saya arwar sa mga iringa akabuke gumya nga uuna. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Nasiran na ipupinapariran sa kaniya na Quran. Gupagawat niran sa kaniyan. Na daap kabinasaan niran arwar ko mga ginawairan sa diiran maiinang ka. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Na umaylaing kasuma sa akatarong kuwakiran kunaraka na maturuiran. Ahay ubatan ubupega kasuya ko dunia. Kadi tanu pakambu kegin sumanga ayat ukad nan tanu. Gumabalui tanu apad kumya maratiyaya. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Kena kapupuyag kiran supiyag mairan sa paganay. Na upaka kasuyasiran. Na pagendudaniran dun su ini sa parkiran. Kamataan na siran na titu mga bukag. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Napitiru iran. Ada kauyag-uyag arwar ko kauyag-uyag tanu ko dunia. Gudi tanu paguyag ko uriano kapatay. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Na umay laing kasumasa akapakatin degekiranku hadapan ukadnaniran. At teruunian, aba ini dibenar. Na teruuniran, angkay nudi, ibet ku kadna nami ikabenar din. Teruunian, na taaminiyo susiksa sabab ku kiyaung kiriyo. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sabna ramya lugi sesirana piakambu kegiran sukin beratmuan ku Allah. Taman saamai kamakau makiran subeng kita mitalembe. Nama teruiran. Ahai miakasen di tano. Sakian derai nun tano ku dunia. Asiran nakaawi dan iran sumanga dusa iran se komangali kudiran. Tanudan kamiak karata-rata kaawi diranun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Nada ku kawiyawiya ku dunia inun tanamatag katembangan ku kabimbenan. Nama tatang kedasuing de maure itaral biya mapia ku sirana kipananang gila. Beda mga sabutiyo. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sabna rakatawa nami mata anaya. Ama paka pembuku kadenu kateruiran. Na mataan na siran nak naaba kairan di bebenara. Na ugaid na suda pamaginuntulan na sumanga ayat wallah na sasang kaaniran. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Nasaben-saben rapia kambukag sumanga sugu kumiyaw na anaka. Nami pentang siran ko kaya pa kambukag akiran. Gusto kiyari nga sa akiran. Taman ko kaya pa kataling umakiran utabang ami. Kada apa kasambi ko mga kateru Allah. Nasaben-saben raad nami akaw marka ko mga tutulan ko mga sugu. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من Naubar kami niregen sukia tali kudiran. Nau kegegeng kana pedulu baka sa ukita ko lupa. Udi na tawak ko langita kasabapan sa kabeging kakiran sa tanda. Nau kabaya wallah. Namataan na ketimu iyan sirang kuturwan. Nau baka mabaloya pedkuda mga melengyan. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
Ayabu terima aku ipu penulung naka, nasu pemakin negun, nasu miamatai, na paguyagan siran wallah, orian ya narun siran pekan duda. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Napi teru Iran, inuda turunis kanian sa tanda apuun kukad na niyan, teruangka. Amata anas wallah na gausia nakapaka turunian sa tanda, na ugaid na kada kalangkira na di mga tatao. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Nada binatang kulupa guda apapano kaiplan tapian sumbala apapakian. Abadi mga pagtawa mga lagi diyu. Da alini peeme ko kita bamay tubu. Orian yan na si isiran pelimuda ko kadnaniran. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Nasusira na piyakambu kegiran su mga ayatami na mga bengelgu mga umaw. Matatagu ku mga lilibutang. Saden sa kabaya wallah akadedegyan nan dedegnian. Gusaden sa kabaya iyan nakaturuyan. Na tegunian kulala na makauuntol. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Teruangka, aigda iwa may kamakataling umar kanu susiksa wallah. Udi na makataling umar kanu subangkit. Baad na salakaw kwalla akapengnian iyo. Os kanu mga benar. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Kenakas kaniyang bui kapengnian iyo. Napakaselangang kanunian sa maliwanag puun ko tiuba amala amin italember kanu ukabayaian. Nakalipatan iyo so ipipimana ko tuniuron. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Gusaben-saben na rasiugo na may sumanga pagtaw kumiyaw na anaka, na piyakaden salamikiran sumasikot, gusto ka pa katitalugdem, kaansiran makapangalim bebeen. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Na inusiran da pangalim bebeeng guni ko makau makiran susik sa ami, na ugaid na bedeng tumigas sumanga pusuiran, gupi perasang kirano syaitan suping gulaw layra na mga rarata. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Nakagi apakalipatan niran susaba pakia pakatadmakiran. Nalika anamikiran sumanga pintu ulang wantaman. Taman sa kagi abasiran din miyasunor ko kaya begikiran. Na sinik sa amisiran sa minitalemba. Na samaw to nasiran na kiadaan siran sa Panginam. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Na miyatipid su kaposano pagtawa da pamaginuntulan. Nasupudi narkwalla akad na no mga kaadun. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Teruangka, aigda iyo amay kakuwaan wallah so kanagiyugus sumanga kailay niyo. Guparkatanian sumanga puso iyo. Baad na Tuhan na salakaw wallah ami bagay niyan rakano to.
pamimikiran ang kasurupaan nagiyemi kasilin salin na magusay ko mga ayat na urian yan nasiran na ptelikudeniran. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون. Tirwangka, ay gida iyo amay ka makatalingumar kanu susiksa wala ami talemba, udi na mapayag, baad na kabina sa arwar kung pagtawad pamaginuntulan. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nada akia suguami ko mga suguarwar sa kapapamanutuliran sa mapya. Gugia kapapamaka ektiariran kumarata. Nasa din sa maratiaya gumbilang ataw. Nada pangandamiran. Gudisiran makambuko kwalungan na mauri. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Nasupya kambukagiran sa mga ayat kami. Na kesugat sira no siksa sabab kudairan kapangungunutan. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Terwangka, adikor kanop teroon sisi irakan sukita taguan ko mga kakawasaan wallah. Gudi ko katawan sumigagaib. Gudi kor kanop teroon ni mataan asakan na malaikat. Da akidegeng ko arwar ko'y pagilah merakan. Terwangka, aba magisen subuta agu supupakailay. Ino kanu di pemimikiran. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Napaki-ikhtiaring ka ini kusirana ikaalkiran sukap limuda kirang kukadnaniran. Ada kekuwairan na salakaw ko ala apanarigan. Guda pengungugupan kaansiran makapananggila. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Guding kambuangan susiranap simba aniran sukad naniran ko kapita-pitagu suka gabi-gabi. Asingan iniran ko kasuswatu Allah. Nada apaligot teraka ko kapapamagitung akiran amay tubu. Guda apaligot kiran ko kapapamagitungar ka amay tubu. Kami sabab ko kibuang ang kakiran. As sabab akabaluing kaapad kuda pamaginuntulan. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Nalagi daya akiati ubami ko sabad kiran sabab ko sabad kaaniran matero abasiran ayasu ini kalimusiran walla kundulun-dulunan tanuh. Bedis wallahi matau kumyaman alamat. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Naigira ami akaumar ka susira na paparati aniran sumanga ayatami na tiruang ka aso kalilintad na si Erkano. Tiang kedukad na niyo ko ginawan yan suka pangalimu.
Mata anaya asadin sami akan gulaw larkano samarata sa iku di katao. Orian yan na mitubat ko orian yan gumipiya-piya. Na mataan aswalla na manapiya makalimuun. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Na lagi daya agiyami kasimpada magusay ko mga ayat. Guwan mapayag suok ito mga beradusa. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Tiruang ka, amataan na sakan na inisaparakan sukaswas watako kusira na pupunong ganuin iwasalakaw ko Allah. Tiruang ka, adiya kan pagunutan sa mga kabaya iwaribat, kami adadaga ko deno siwa akan uto, gukna aba ako padkumya makauntol. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Tiruang ka, amataan na sakan na titak na kumarayaga karina apuun ko kadnang ko, api akambu kagiyus kanian, kena abarakan sisi isu pupagalokan iwa siksa, da kukukuman uto inuntanar ko Allah, ipkukumian subnar, buskanian itaralbi mapiya ko mga kukuman. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Tiruang ka, au pamakamataan na sisirakan su pagalokan niyo, namin itaman din su keswa ko letak na gusulatiyo, naswalla na katawan yan suda pa maginuntulan. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nasisirkan yan sa mga gunsi umigagayb, da matawro narwar kanyan. Gukatawan yan susisi ko kalupaan gusto kaludan, guda ako lugaraw na banian di katawis kanyan. Guda auda matatagu ko mga lilibutang kulupa, guda amawasa guda amamara, abadi matatagu ko kitab mapayaga sulah mahful. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Guskanian subtengan rekano ko gagawe, ko kap turugar kano, gukatawan yan sumia pasadiyo ko daun-daw, orean yan napupagkagugunaong kanon yan roo, kaan mapupos so taali kami apento, orean yan na siirkan yan sukendudan yan, orean yan na penutul yan rekano suping gulaw laniyo. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Guskanian supekabees, kapurwano mga oripanian, gupsuguang kanunian sa mga malaikat at kisisiya perkano, taman sa igira amya kaumakuisar kano so kapatay, na tanganan skanian mga sugumi ang mga malaikat, asiran na disiran pupesipasin. ثم
ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Urian yan apakah kasuwin siran ku Allah akad na nirana benar tanudan karakian sukukuman gus kanian lebih magaan ku mga pag-iitong. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Terwangka beadna pekasa beterkano ke mga lilibuteng ko kalupaan gusto kaludan akah pepengangarapan anios kanian sama payaga kapangalim babaan nagumasul map teruyo ai beto sabta kami nian si na kebeloy kamid na pedkumia manalamat. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Terwangka aswalla na sebeteng kanunianon gusulang wanubuko Orian yan nas kanun ay pupunakutuniyo. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Terwangka askanian supuh kagaga sakat taling uma ini andar kanu sasiksa apuun ku kapurwaniyo udi na puun ku kababaan mga ainiyo udi na pakarim butang kanunian sakapakatitin dega gupakitin timanian ku sabader kanu subagrus sabad pamimikiran ang kasurupaan nagimi kasilin salina magusay ko mga ayat kaaniran kasabuti. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Napia kambu kegaya upag taong kaaskan yan subnar terwangka ak naabakan urakan sasarigen. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Umani tutul na adnab ketanaan yan nakatu kawan yubu. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Naigira ami laing kasusira na pupagisiwisu ku mga ayatami na talikuding kasiran taman sadi aya pagisiwisu niran na tutula sala kauron na umalipat kau syaitan na di ka paguntod ko oriano kapakatademka apedu pagtawa de pamaginuntulan. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Nada apaliwat ko sira nakipananang gila ko kapapamagitong akira na may tubo na ugaid na pananadem kaansiran makapanang gila. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Naganating kasasira na biluiran swagamayra na katembangan gukabimbenan. Gumialimpang sirano kauyawiyag ku dunia na pamakitadming ka akuranae kaubaad na kabinasaan na ginawa sa sabab ko pisukatian. Da abagyan niya na salakaw ko Allah apanarigan guda apangalbalb
Na api ya iyaw niyan sa ginawa niyan sulangwan o ipagaon na dirun matarima. Siran man so kaya binasaan sabab ko pisu katiran. Na bagyan niran so inom na pli kabuig. Gusto siksa amali pedes sabab ko dairan kaparatiaya. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Teruang kaya Muhammad. Inwa misimba asalah kau ku Allah. Sudir kami pegang gaya guna, gudir kami pekam murala. Guba kami pembekelid kumanga tali kuda name ko oreanu masa akhiatur war kami wallah. Lagi du dia degskanianu syaitan si iko lupa. Ap ke taat-taap. Adna mga bulayu ka iyan ap tewag niran si iko torwan. Sasungkar kami teruang ka. Amataan na suturwan wallah nagyutu iturwan. Na ini sugur kami akan bayuran tangami ko kadna no mga kaaden. Wa an aqimus salata wattaqun wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. Gugiya ki pamayan degniyo ko sambayang guunutin yus kanian nas kanian surong kanu pelimuda. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Guskanian swalla amiyadin ko mga langit agusulupa si iku benar. Na si iku walungan na terunian sukon. Na keedin ayaka teruian na subnar. Narkian sukapaar kwalungan na kaiyupa ko pariyo po sanggakala. Katawan niyan sugay bagus sumapayag. Guskanian sumaungang na kaip. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Naguni na Pitero Ibrahim ko ama iyan Azar. Ino ka pupengbaal sa mga barahala ang mga katuhanan. Mataan nasakan na pilayakan sakaguso pagtaong kako kadadaga mapayag. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Na lagi daya akapupaki ilay nami ko Ibrahim kumala akapaar ko mga langit gusto lupa kaan mabeloy apad kumitutumangkad. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Na kagi makalibutang rakanian sugagawi na miya kailay sabitoon na miya tiruyan. Agiya ikadnang ko. Na kagiya sumedep na miya tiruyan. Adiku kebayaan sa pupemanedep. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Na kagiya maylay niyan sa ulan na psbeng na miya tiruyan. Agiya ikadnang ko. Na kagiya sumedep na miya tiruyan. Aibatu dia ko turwa ukadnang ko. Na kebeloy ako din na pagkupagtawa miyang adadadeg. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Na kagiya maylay niyan swalungan na psbeng na miya tiruyan. Agiya ikadnang ko kagiya imala.
na kagi sumedep na miya tiruyan. Ahay pagtawakan, mataan na sakan na angya sako ko'y pupuman ako tuniyo. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Mataan asakan na inibentakakan suhadapakan ku Allah amim bees ku mga langit gusulupa am bebayuran tangako gudia ku ped ku mga pananako to. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Namiyaki piwalaon su pagtaunian pitiruyan. Aino kanurakan gi ipaki piwala makapantag ku Allah. Asab na ratiuro akunian. Nada ikilakakang ko ipsekutunyor kanian na may tubo. Inunta sa kabaya ukad nang ko. Mararang ko mukad nang ko akatao sulang wantaman. Ino kanu di penanadem. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Naanda manaya ikikelakang ko ko'y pupunak ko tuniyo. Na diniwi kilakamataan as kano na piyaki sakutuan yuso Allah kuda initurunian rekanuro na karina. Na ando ko dua kasagurumpong ikiapatutang kusarig uskano na katawin niyo. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sumiyamaratiaya gudairan kembutan ko paratiairan sukapan ako to. Nasiran manikia patutan ko sarig gusirani miya makauntol. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Nagyuto'y karinami. Ini bagayam yuto ko Ibrahim makapantag ku pagtaunian. Ipupuru ame ko mga daradat sutawa kabaya ame. Mataan na sukadnan ka na maungang na matao. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Na inibigay meron su Ishak buso Yakub, umani Isa kiran na tiurwami, gusto Noh na tiurwami kumyaw na anian, napad kumuriyataw niyan su Daud, gusto Sulaiman, gusto Ayub, gusto Yusuf, gusto Musa, gusto Harun, na lagi daya akam balas yami kumipipiya. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Gusto Zakaria, gusto Yahya, gusto Isa, gusto Elias, umani Isa kiran na pad ko mga bilang ataw. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Gusto Ismail, gusto Alyasha, gusto Yunus, gusto Lot, na umani Isa kiran na inilibiyami ko mga kaadun kumasayran. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Gusto sabad ko mga luksiran, gusto mga muriran ataw, gusto mga pagariran, na piniliya misiran gutirwa misiran ko kita makauuntol. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Yayaman suturuan wallah, at turuunian sa sabab perkanian sutawa kabayaian ko mga uripanian, na upama kamiyan ako tusiran, na miyailang kiran din suping galabkiran. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Siran man suwini bagi mikiran su kitab, gusto ungangan gusto kana nabi, na amay kaungkir na ya usira na ya, na sabnara ini sarigamiaya sa pagtawak na bayran na ya di paparatiaya. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Siran man sutiru wallah, nasuturuang kirani unuting kas kanian. Teruang ka, ada pengningkur kanu saya asukay, da asalakaur kani narwarsan deu kumanga kaadin. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Nadairan selaan ku Allah sutitu kalaian guni ku teruniran. Ada ini turun wallah ku manusia amai tubuh terwangka. Antawa uno ni tumirun ku kita basumini umas kanian umusa. Asindo wagu turwan ku mga manusia. Ipu penurati yuto ku mga daftar na pupayag niyuto. Na madakala pupagmaan yuron. Na minindor kanu sudinyo katawan. Skano gudi katawan mga luksyo. Terwangka. Aswalla itu mirunon. Orian iya naganating kasirang kugiran kan dedeb ama bibimben siran. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Nagyeng kaya Al-Quran na kitab ini turunamis kanian. Andedekla numapia amia katantu kumiyaw na anian. Guan mi pamaka ikhtiar ko tao sa magkaapumpungan mga ingdaguso makaliliuton. Nasumya maratiaya ko akhirat. Na paparati aniranaya. Gusiran na susambayangiran na sisiyap niran. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Na beed na tawa lawa na derwa kakutawa inang kubien swalla sa kabukag. Udi na pistero yan. Inilah man ako ada, inilah mo na may tubo. Gusto tawa pitero yan. Apaka turun ako sa lagi duwini turun wallah. Na upama ka may laing kaamay kasuda pa maginuntulan na matagu ko mga kaberg ko kapatay. Aso mga malaikat na ulang niran so mga berukaniran. Sa giiran teroon. Apakaliwan yus mga niyawan niyo. Sa alungan ay na imbedel kano susik sa akahinaan. Sabab kus kano na ipipengangku biyu ko Allah sudi benar. Gus kano na sumanga ayat yan na pupumaratabetan niyo. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Na terungkiran asabn-sabna ramia kau makanur kami mga tawan-tawan lagi duki adna merkano ku paganaya kiau kitan na kia ganatan iyo sa dunia so ini bagaya merkano ku tampar ku mga talikudan iyo na ada akilayami apadiyo ku mga panan digani wasiran so ini teguniyo sa mata nasiran na mga sakut wasiran rekano Allah sabn-sabna ramia nga papakasok ya kukuya pataan iyo gumiyay lang kano so init guniyo apu makau guperkano. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dhalikum Allah fa anna tu'fakun. Mata naswalla idi makam betekad ku mga ud gusto uda kurma pepekag mau niyan so uyag-uyag puun kumyatay gupupekag mau niyan sumyatay apuun ku uyag-uyag giyutuman swallah na andamanaya ikap telikudiyo. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Miyaden ku kapipita gubiluin yan sugagawi iya idedeke gusto alungan gusto ulaan ay pupagitong giyutumani takswalla am mabagramataong. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Guskanian sumiyadun rekano ku mga bituon kaaniyo giimi pinanao ku mga lilibuteng ko kalupaan agusok kaludan sabnara pisem pada may magusay sumanga ayat ko pagtawa tataki keniran. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Guskanian sumiyadun rekano puun ku ginawa isa agyuto so Adam na adna kap terkenaan buadna kap pembetadan sabnara pisem pada may magusay sumang ayat ku pagtawa kisah sabut. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Guskanian supaya katurunian na puun ku kawang suwig na piyakag mawami sa saba perkanian sumberam-berang mangengetu na adna piyakag mawami raw na gedung na pupekag mawana miskanian sa unga mapipingi gupupeka puun ko kurma apuun ko tandukian na mga talinta nga maampir gusto mga pamumulaan na mga anggur gu zayton gu dalima makapsesarupae gu di makapsesarupae pagilay layan yusuungan yan igiram yunga gusto kapakatuan yan mataan adna matataguro umana titu mga tanda ko pagtawa mapaparatiyaya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Nabiyelwira na mga sakutuwa wa Allah sa mga jin inad niyan siran gutia kaya niran sa mga wata amamag mga wata ababay ak na aba katao sutis kanian gumapuro kaawatian ku perupaan niranon. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Mimbas ko mga langit agusulupa, anda manaya ika pembawa ta iyan ada adarudupa iyan. Guaya miyadun kulang wantaman, guskanian ni matau kulang wantaman. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu, la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Giutuman swallah at kadnaniyo, da Tuhan na inuntas kanian, amiyadin kulang wantaman, na suwaswataniyos kanian, gus kanian ito matanggung kulang wantaman. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Di ketendus kanian mga kailay, nas kanian na matatendu iyan sumanga kailay, gus kanian ilang besi katao wa kaip. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafir. Sabnaraad na miya kaumarkan wa mga karina apuun kukad na niyo, nasa din sa minangkaon, na kapiaano ginawa niyan, nasa diron maginengka, na ikabinasan niyan, na kinabasakan ni sumisya perkano. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Na lagi daya agiyami kasalin-salin na magusay ko mga ayat, gukagi ubayran matero, kaya pangadiyan ka, gukagi anamiyo tumapakarayag kupagtawa mga tatao. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Kedegang kaso inilah mereka apuun ku kadna ka, da Tuhan na inuntas kanian, gutali ko din kaso mga pananakuto. Walau syaa Allah ma ashraku وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Naukabaya wala na disiran makapanakuto, na demis ka pentua asumi siap kiran, gukna basiran rekapakiyakon. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan بغير علم كذلك زينا لكل أمة عمالهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Nadini pendadaura sesiranap simba anirana salakau kollah kan dadaura aniran swalla sakap malawani sababku dikatao. Lagi daya akia peras yami ko umani pagtaw ko galubkiran. Oriania na subu sukad na nirani kendu daniran. Na penutul niyang kiran suping gulaw layran. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Nami sesapasiran ko Allah ko pitumanano mga sapairan. Sama taan awad na makaumakiran na tanda na peratiayaan niran dinuto. Terwangka, aso mga tanda na si ibu ko Allah, na antawa ay mapukatukaw kanunian sa mataan niya, aw makatalinguma na diran peratiayaan. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nambeng kiring nami sumanga puso iran, gusto mga kailairan, lagi duday ranon kaparatiaya ko paganaya kiyaw kitan, gumbutawanan nami siran ko kadadagiran, agi isiran merumpa-rumpak. Walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta, وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا
وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Na upama kamataanas kami na pia katuruna mikiran sa mga malaikat, guminim bitiaray sirano miyamatay, gutinim wa mikiran sulangwan tama na minipagada pairan, na disiran din maratiaya, inunta o kabaya wallah, na ugaid na kadakalangkiran na di mga tatao. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Nalagi daya akyah senggaya mi kumani nabi saridua ya mga syaitan ko mga manusia gusto mga jin. Ay pupemuliu ko sabad kiran ko sabad su inir masana katero. Kaansiran maikmat. Na ukabayaw kadnan ka. Na diran utumang gulawla. Na butawaning kasiran na gusto giiran babaasan. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Kaanon mitaliyaduk sa mga puso o sira na di pemaratyaya ko akhirat. Guwan siranon maswat. Guwan nirang gimang gulaw la so sira nagiiran gulaw la anadusa. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Irwangka, abad na salah kau kuala apam bebenugin na kena kukuman. Askanian sutumiurun rekanu ku kitab. Akata tarutupan sa usayan. Nasusira na biganami ku kitab. Na katawanira na mataan nagi Qur'anaya. Na inituro na puun ku kadnan ka abnar. Na ding kadin beluya aginawang ka apadkup ke kadua-duaan. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Namya sampurna so katuruukad nan ka abnaragu untol. Da apakasambi ku mga katuruyan. Guskanian supupukan daga matao. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Naamay kaunutan ka so kadakalan ko tao ko lupa. Na kepukas kairan kulalan wallah. Kada apugunutan nira narwar ko arangan. Gubasiran din di ipangsar. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mataan na sukad na nakanas. Kanya ni matao ko tawa mapupukas kulalanian. Buskannya ni matao ko kipa kauuntol. Fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Nakang kanu kumialuirun sungaran wallah. Was kanu na sumanga ayatiyani paparatiyayaan niyo. Wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Naanto naa isikapi wa makaarner kanu. Sa dinyo kakun kumya alwiron sungaran wallah. Asab na rapisimpa diya narkano magusay so kera miya narkano inunta so kiyah sengetang kanuron. Na mataan na madakalatan tuwa pupumakadidag sabab ko mga kabaya ira na ribat. Akna aba katao. Mataan na sukad na nakanas kanya ni matao ko mga malawani. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنًا إِنَّ الَّذِينَ
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Naganati niyo sumapapaya gadusa, gusto masurnon, mataan na sira nag-iisukat kudusa na imbelas kiran dun supisukatiran. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Nadikanuken ku daun maaloy sungaran wallah, kamataan aya at titu akan derwaka. Namataan na sumanga syaitan at titu apapumudiyuk niran sumanga saling gugupairan. Kaang kanwiran mapapumawal, na amay kaunutan yusiran. Namataan as kanuna titu mga pananakoto. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Inusutawa ay abtadiyan na maatay, na inuya gemis kanian, gusingge nami sa sindo wasabab apkilala kaunian ko mga manusia, belagi dutawa makai berats kanian sa matatagu ko mga lilibuteng, adiron pekaawa, lagi daya akia peras yami kuda pamaratiaya ko pinggulaw layran. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Gulagi daya akia senggayami ko uman inged sa mga ala ko mga rarataw niyungar. Kaan sila nun makapupagantangan sa marata. Nada kapupagantangan niran sa marata arwar ko mga ginawairan sa diran maiineng ka. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Naigiraad namya kau makira na tanda na teruuniran. Adiyami din peratiayaan taman sa di kami kabagan sa lagi do ini bagay ko mga sugu wallah. Swalla imataw sa sadin sa epkidiyan ko sugunian. Na kesuga teden susira na mimamaratay o ngara kapaka ito si ikwallah. Gusik sa asangat sabab ko kaya pagantanganiran sa marata. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Nasa din sa kabaya wala akaturwan yanon, na pekaluwag niyan surarbiyan ko kambayurantang, gusa din sa kabaya iyan na kadadagan yanon, nambeloy niyan surarbiyan na magagta masimpit, lagi duuba pepenak kedeg ko kawang, lagi dutu akip senggay wala ko siksa ko sirana di mapaparatiaya. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Nagyang kay Islam ilalanukad na nakaamakaw untol. Sabna rapisun padami magusay sa mga ayat ko pagtawa kipakatatadam. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bagian niran suingda kalilintad si ikukad na niran. Guskanya ni panariganiran sabab kuping gulaw layran na mapia. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
Nasi ko gawi kalimudanian kiran langon. Na teruunian, hei malilimu de mga jin. Sabna ramada kalaliyalong iyo ko mga manusia. Na teruuno mga saling gugupa ira napad ko mga manusia. Kadna nami, kaya sawitan sabaad kami so sabaad. Na ini sampai kami ku diyan diami aso ini diyan diikar kami. Teruunian, aso apoy ider pa iyo. Maka kakal kanurundin inunta sa kabaya wallah mataan nasukad na naka na maungang na matao. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Nagyaya igiya mi kapaki kepaaran ko sabaad ko mga derwaka ko sabaad sabab ko pisu katiran. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Hei kasama-sama mga jin mga manusia. Beda amya kataling umar kanu mga sugu peder kanu. Ama pepenutuliran rekano so mga ayatakan. Gumi pepemaka ektiar iran rekano so kitmo kalungan iwai. Teruuniran. Pisek siya nami asala so mga ginawa mi. Nami akalimpang kiran so kauya-uya ke dunia. Na seksianiran na ginawairan sa mataan na siran na da pamaratyaya. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Giyutuman na mataan na daku betadukad na nakaubaniam binasa aso mga inged. Sabab ko kian derwaka abaso tauron na di makaiinang ka. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. Narko umani isa sa mga daradat kuping gulaw layran. Kada kukad na nakaibanian kalilipati sugiiran gulaw laan. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Nasukad nan ka ikawasa akhir kulimo o kabayaian na kailang kanunian. Gupekasam bisa pagtaw ko orian iyo sa sadin sa kabayaian. Isenu ki adnan yan narkanu amya kapuun kumuria tau pagtawas salakaw. Innama tu'aduna laati wa ma antum bimu'jizin. Mata nasudian dirkanu na pagkatalingumadin. Gudin yudin kapalaguyan. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Tirwang kaya Muhammad, hey pagtawakan gelebek kanu sa sadin sa kapasang iyo, kamataan na sakan na penggelebek ako mambu. Nakatukawan yubu antawa ikebeluyar kian sumabebentuga inged mataan ya adi bekas lang sa maliwanag sudah pamaginuntulan. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Nasing gayaniran swalla ko inad niya na mga perperan gumang ayam sa kipantag na pitiro iran. Agiyaya na bagian wala sa eko tagwiran na kabukag. Gugiyaya na bagian o ipapimana ko tuwami. Nasumya beluya bagian o ipapimana ko tuwiran na di ipiraut ko Allah.
na somya belu ya bagian wala na ipiraut ko ipemana ko tuwiran mi kerata-rata suif kukumiran. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Na lagi daya akia perasin yang kumadakal ko mga pananakoto, kuka pembunuh ako mga watairan o pemana ko tuwiran, kaaniran siran mabinasa, guaniran siran karim buti kuwagamairan, na upama kakabaya wala, na diran o tumanggulaw la, na butawaning kasiran na gusugiiran babaas na kabukag. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Na pitiruiran, agi mga ayam ay gugi perperanay na inisapar, da apaka kano na inuntaso kabaya ami si ikot tagwira na kabukag, gu mga ayam ay inisapar so karurani ko mga likudian, gu mga ayam diranon pagaluin so ngaran wala ay pupengang kubon, bedalan yan siran dan kuy pupengang kubiranon. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Gupiteru Iran, aso matatagu ko mga tiyanang kaya mga ayam na kabisa o mga mamarkatano, na kiaram ko mga karumatano, na amay ka mabaluya maatay na tumpo-tumpok siranon. Bedalan yan siran ko inirupairan na kabukag, mataanas kanyan na maungang na matao. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Sabnaram yalugi susirana piyamunuiran sumanga watairan sa kalalalungan, kena abakatao gukiaramiran su pagperkiran wala, a iniyang kubku wala, sabnaram yadedeg siran gudasiran maka kedeg sa untol. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Naskanian swalla amiyadun ko mga sapa dagi imite taar gudi mipte taar guso korma guso perperan ambida-bida akap kenaun gu zaiton guso dalima amakap sesarupai gudi makap sesarupai kang kano ko ungan yan igira amiyunga gu tunayan Yesus zakatian kualunga nakaperagunaun gudi kanup tebuakar kamataan askanian nadinian kebayaan sumangat tabuakar. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Gu inad niyan sa sabad ko mga ayamap keruranan gudi keruranan. Kang kanu ko pagperkanu Allah, gudi niyo keduga sumanga okito syaitan, mataanas kanyan naridwini wa mapayag. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Walau ang gaganapa, seeko bili-bili dua, gu seeko kambing dua, terwangka. Aba su dua mama ini saparian, antawa asu dua bebai. Antawa asu mirangkum skanianu mga tianu dua bebai. Panutulan yurakan seeko katao oskano na mga benar. Wa minal ibil ithnain wa minal baqar ithnain. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Guseeko unta adua, guseeko sapi adua, terwangka. Aba su dua mama ini saparian antawa asu dua bebai, antawa asu miarangkum skaniano mga tiano mga bebai, antawa ba kanu kipa kadadar paguani ay sugurkan waya wallah, na baad na lawana darwaka kotawa inang kubin swalla sa kabukag, kaanian madadag su mga manusia sa kena aba katao, mataanas wala na dinyan pengguna naon su pagtawad pa maginuntulan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi bih faman اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Terwangka ya Muhammad, ada akatoong ko inilah hemrakan na inisafar ko ke nakakanianon, inon tao mabelo ya miyatay, udi na rugu atom yuga, udi na sapo o bebui, kamataanas kanyan na marsik, udi na kanderwaka, at ini panambayo to ko salakaw ko Allah, nasa din sa kasangatana na abaderwaka, gudi malawani, na mataanas ukadnan ka naman na piya makalimuon. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Nakiara mami ko sira na mga Yahudi so umanyad na kanukunian, gusto sapi, gusto kambing. Nakiara mami kiran so mga sibuwa-duwoto, inunta so kaawida no mga likuda-duwoto, udi na so mga tinai, udi na so minilook kutulan. Yutumani inibadala mikiran sabab ko kian derwa kairan, na mataanas kami ititu mga benar. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Naupakambu kagakairan na terwangka, asukad na niyo ikirik kulimu arangkom, guda pekaran ko siksaian ko pagtawa mga raratayungar. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Peteroon sirana miya manakuto, aupama kakabaya wala na di kami makapanakuto, gudi makapanakuto sa mga luksami, guda amisa para miya may tubu. Lagi dutua kaya pakambu kagao sirana miya una anirang ko mga sugu, taman sa kaya taamaniran susik sa ami, terwangka, abad na sisiir kanu wakatao, nagmaunior kami ito, da pugunutan ni warwar kuwarangan, kabakanudin giipangsar. قل فلله الحجة البالغة قل فلله
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Tiruangka, narkwalla sokarina ataruto, nau kabayayan, namataan na keturu kanunian langun. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Tiruangka, apakah derpaan iyo mga saksi iyo wasiran subseksian irana mataan aswallana kiaramianaya na useksiiran na dingkasiran bebida akaseksi gudingka pagunuti sumanga kabaya usiran api akam bukagiran sumanga ayatami gusiran na diran paparatiayaan su akhirat asiran na sukad na niran na primbeng niran. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Tiruangka, asung kanusii kabetiang kusukiara merkanu ukad na niyo, di niyo penakutoon so Allah sa may tubo, gupiya-piya iniyo sumbala alokas sa tanto akapiya-piya, gudinium bunwa sumanga wata iyo sa puon ko kamiskin kas kami ipupagper kanu agu susiran gudi kanu pagubay ko mga pakasisingay sumapapayagun gusto misosolan gudinium bunwa subaran yawa asu ini sa parwallah inunta usi ko kabnar giyutuman na inisuguyan rakanuto kaaniyo sabuta. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Tiruangka, asung kanusii kabetiang kusukiara merkanu ukad na niyo, di niyo penakutoon so Allah sa may tubo, gupiya-piya iniyo sumbala alokas sa tanto akapiya-piya, gudinium bunwa sumanga wata iyo sa puon ko kamiskin, kas kami ipupagper kanu agu susiran, gudi kanu pagubay ko mga pakasisingay, sumapapayagun gusto misosolan, gudinium bunwa subaran yawa asu ini sa parwallah, inunta usi ko kabnar, giyutuman na inisuguyan rakanuto kaaniyo sabuta. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Gudiniyo pagubaya so tamu ko ilo, inunta uso kapianian, taman sa irawot ko kakesadian, gutaruto pa niyo so kapagasad gusto katimbang si iko kauntol, da ay peliuga tami ko baranyawa a inunta so kagausian, na igira aptero kano, na paginuntulang kano, apia si iko tunganay niyo, gusto diyan di wala na tumanan niyo, Yutumani kini suguunian rekanurong kaanyo katanudi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Namataan nagyaya ilalanak na makauuntol. Na kedeganius kanian, gudiniu kedegas semanga pedalalan, kam mablag kanunian kolalanian, giyutumani kini suguunian rekanurong kaang kanu makapananggila. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن
وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Urian yana ini begini kumusa su kitab tarutup kumi pia gu usayan kulang wantaman gu turwan gulimu kaaniran maparatiaya sukip tuna aniran kukadnaniran. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Nagyang kaya Quran na kitab ini turunamis kaniya na piyakan deklan sama piya. Na unutin yus kaniyan, gupanang gila kano, kaang kano mi pangalimu. تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Kaubani umat teru ayabuat tirunan ko kitab na sudua pagtaw ko miyaw na anami. Na mataan na miya beloy kami at titua di sumasabot ko kapapangadiiran. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Udina ubani umateru. Upama kamataanas kami na sier kami ini turun sa kitab na kebeloy kami na lebih miya turwa disiran. Na sabnaraan na miya kaumarkan wakarina apuun kukad na niyo. Guturwan gulimo na baad na lawana derwa kakutawa piya kambu kagin sumanga ayat wallah gutiali kudan yan uto. Imbalas amidun ko sirano to wapupumanalikod ko mga ayatami. Sumarata asiksa sabab ko kaya talikudiran. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ألم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Baad na pnayaw nira narwar ko kapakat taling umakirano mga malaikat. Udi na sukapakat taling umaukad nan kaya Muhammad. Udi na sukapakat taling umausabad ko mga tanda ukad nan ka. Si kwalunga nakapakat taling umausabad ko mga tanda ukad nan ka. Na di makang gayaguna ko ginawa so paratiayan yan. Uda paratiaya sa paganay. Udi na dang gelebek ko paratiayan yan sama pia. Terwang ka. Anayaw kano. Kamataanas kami na numanayaw kami mambu. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Mataan na sa serana misisibayak waga mairan gumititindaga na daalabut kakirana may tubu. Kaso keswairan na si ibu pekandud ko Allah. Orian yan na penutul niyang kiran suping gulaw layran. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha وهم لا يظلمون. Sa tawa mitalinguman yan sumapia, na adna bagian yan na 10 mga lagi dia na mga pipia. Gusa tawa mitalinguman yan sumarata, na da imbelas sonarwar ko lagi diyan sa disiran kasalimbutan. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Terwang kaya Muhammad,
Amataan sa kanatiyor waku ukad ng kukulalana makauuntol. Kita makasusugat to Ibrahim makauuntol. Guk na abamiya beloya pad ku mga pananakuto. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terwangka, amataan na susambay ang akan gusto simba ko, gusto kauyag-uyagakan, gusto kapatayakan, narakwalla akad na no mga kaadn. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Da asakutwa iyan, nagyaya iinisugurakan, gusak ni paganay kumimbabayuran tang ku Allah. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Terwangka, beedna salako ku Allah apum bebenugin ko akadna naskaniani kadna nulangwan taman. Nada kesuka to umani ginawa adusa abaundip tegurar. Gudi keawida no maawid su awidu pedian. Oriania na subu sukadna niyo ikendu deniyo. Na penutul niyan rekano songane naskano na dinyu tu pegayum nayunan. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Guskanian sumiyadin rekano mga khalifah kulupa. Gupia kaum baunian sesabaad rekano ko kapurwano sabaad sa mga deradat. Katepengang kanunian ko ini beginian rekano. Mataan asukad na naka na magaan ikan dedeneg. Gumataan askanian titu manapi amak kalimuun.